Mwanchumurigiri bono na gukwani ndonsi asobereta semaragoba yabono chinga kina ni gukwarigania SMS ya mangana majya nyaro kumanyigati yari tobereto gukwariganira kuri semambia yaringe ntambe weka chinse chigabono chibona margoba litukeri gari ya Juma sariki 15 nemo ngomotinyo kabiri umwaka w'ikiri bubere na 2024 na mange agendete gukorekana nyaro no mubero beto kurusi wa chinse mu Nairobi go chinse mu cha Kiogoro nigo butukano wabo ko ene kigwa maiga y'umuswati yo gwaneta coin wa asenkeri ya Nyamira nigo bono enka y'umuswati yemo gitege tambukiro libaga yari kwiru mubiro sobo musacha ekamuki mubiro giye kamuira soboka aina ryakorekana uburo yana kigwa se enka y'umuswati nabega nasenka y'umuburanga osanga enka y'umumura ngati yalia ngochi ukomanya se maragoba yaboneka kuri ababunge abagandire togotiana na gote babuna go ikaba kigoetia enganerengeto okwagachu w'ikinyomba cyeri gorianse gose affordable housing boygo igo mwakiriyo mate birubuna naje kaseke gambiro asokwamereria okonacho wekenteneke gambiro igoro yorobebe rorengete nsemo ya Kiroka asobono bakobuna ensemo ya Kiroka kobensemo ye county ya Nyamira abigona ensemo ye county ya Kisii nyarobona ensemo ya Nyamira nigekarengo kemerango kyando 90% ya rokanete koba asensemelia ya Nyamira engano ena bogati ya bwate ngo saba wakirigete bataranchirana na gati ya bunamba cyo ikasiki gambiro konyara kwamereria engane yugati ya tojo kumunyu mwanchu murigire na radio asaribwa ase margoba ya bono gendra gotobwatya gotensemeli ite mtandao nsemeli ya Facebook na bogo tonyara buna Ndizi TV News Digital na bogo nsemeli ya YouTube tonyara buna Ndizi TV News nyarabono walitoko bwatira na borobu anakurwa somo na boyimanyerio igakuru kwa LYDIA MOSE ekero Petra ni Mokeira akawene kibuna nkanyaro goitira asenchira yiryogi Chibi chiri tanganike gima tunyara mungana yua senchira yoke ya chuta. Nekinawe kiasi ya serikali ndendera wana abu barolesi wagutuka na alikiri statement baka wana uwali wagutuka ubuki wachana wate umukere na already nasandikire serikali nyara kumurika bana ubaka Nairobi magega yogo etana na gotigana makweli bono niga baretira mumungi no tinde kirwe no mugakotiga rero abana babisiro na gotamigo gochi Nairobi na sekigo sento komanyinara yukuru Kiogoro. Hiyo mpango kwa bunge siku ikifika ya Tuesday next week tutahakikisha ile affordable housing bill yenye iko kwa bunge tutapitisha. Oikato itirichi kuryo bagachi bw'ikinyomba go affordable housing yukigo tari tukuriye Juma inotebire kimani chungwa. Leo tulikuwa tunaomboleza kifo cha vifo vya wale ambao wamekufa baada ya kunywa pombe haramu. Emisa yoko bayinyara bakure maiga yokunywa marwa tanje irinigo yakorekana litukoria rero maiga yumubaro yu comment kanensemeria ya Kirinyaga nabande go ukora. Asa yomone anda mange stranseke tumanya senchira yoboy kranu iritirane nchenkoro kwa VINCENT ONYANCHA. Emesema mangana majense yabono maroweto gocha kurwa sensemeli ya Kiogoro kubwatikana nengane lingeta makwere ni gobonenke mukuru Kiogoro etegereta ko banogo ichana no gukumya maiga yomuswat wenke yukorokana gosiri mabwaye oyibono beteka kurwa rasegeka kerameta senseme ya Nairobi maiga yo gukwaye ni gobono baro beriti bache komwe ni asenka yaze konya sogete na gutwara abana babiri me ya Kiogoro ase kolende nka yomuswat bemugetume biroyo na konyoira ase enka yabo tukere tobo tukanwa bonene asenke yino nabo ya imugete tambukira na kubwati umubere bumuswati yo kurusobo nabo maiga yo kumusana no gotindi mubero ino go beto gachwa senke ndu ya len mekri tukrego margoba nabo igoni go moriyo yo umubero yo otinde kwa senka ya chinsemo cha Kiogoro chinsa chikomichi yabona margoba maiga yo kumusana no gotindi nabo ni gaba nabo muswati yo babiswa nenka yo muswati na koirwa sense media ya Nairobi robotoro asenchera yo boime Ime ya Kiogoro Ebunge yenyaribari chache county ya Kisii
Omusibati Petra Kerubo oyo sirira EYEMO cyo Nairobi maiga yo kurora sege kege kenda gusiruguma bwaye nigo ya matia ye ya roberyo yoko moenia senka yaye maiga jogotika makiga abana babere amo no mugakoye oika ogukwaye konyora tarakaniro chombe aso mugakoye amone yamate babete bakweroberia na kumwaka na chombe karenke ndu maiga yogokwa libanyore obosibole boguchiko moenia engana yekira boikirano na waka na chombe gocha senka yo musibati ende bakaigwana ikaromaigwana kalete ngo ate musibati Gusii wana indi ngoko ana kerabaigwana bagateba babu tukutanga musibati ndakani timo wana batanete kaira kidesa kalina Mokeira Gusii na tano kiko ya ng'ombe mwana yakane andaleta omubere maiga yokurusi wa senkendu ya Nairobi abwiko na maragoba nigo eyamate ya nyagosira jere tomubere sobo libaga bari koiro mubere ase nyagosira konya sogete engana yera teteribera litinde na koirenka yo musacha kugwati umubere oyo ase babwatrante amona abanyanyimbo goika sobo musubati na kurusi umubere oyo ase banywerane tina konyoga ta senkendu ya Lenmek yo tokaganya Mokeira bakagenda Masauli bagakombwa Kigali bakanyiti bali wanyagwaka ngaki tuwaikire Keroka tuwaikire Keumbu tuwaikire Masauli bakaleta iboti mogoro basaine satani na umubiri wetiwe igare tukarubega tukagenda tukabawura umubere kandi tukasaba polisi tukagwata umubere tukaira mochari nonye nabo emambi ya rero maiga yokoremo boina eliba chikuyo mubiro kurwensemo ya Lenmek abwasoga kire niyo kumusana kwene kiwasenya gitari eyo maiga yenka yo musubati gekora wana mumuru mwabo monene kwanga kurwa ebalio permit mumuru mwabo bamenya tenere Nairobi na rukane tinga tabasobocha ngamutinde kesoko nento gatebo tagutinde kusoko abana baito baro musibati tu amwajite ande n'ibintu maiga joko musana na seke getambe kuro chinsa 12 chamambia weka chinsa kyane chabono margoba nigo mwelio ye banchirwa na koigu muberoyo abwasi banyoreta senka yo mugaka so musibati ikonya sogete ligocha koyonia nonye nabo niga abanda banyagosira babiswa nagotamigwa gochia Nairobi no wana mabimuka tade tutumu mubere igoro wana mabimuka batama batwerera ibintu bya masakara ya Nairobi batamana abana mutu twaletira umubere kurororo kumusana ku polisi twalikire kiregendo twakole bikabana ko twaletira umubere Kolenda sensemo yaje omugako nyagosira VINCENT onserio nigo aichane na sikya abana baye bakubiswa nenka y'umungina obono batamigwa na koirwa Nairobi nabo niganya rekubolia serikali enyare gosoa kati elia nyare koiranirigwa abana baye nekina beke ase serikali ndendera abana abu barolesi bagutuka na alikire statement baka abana bari bose bagutuka ebukiye cyane batera Mokeira na alerire nesandikire serikali nyara ko muri kabana ubaka Nairobi nyara ko abana ba mbere na baru aiga amobulio natigarete korende no inabo chiombe nchiakanitwe naseki enka yo musibati etatageto mwana obo ainigwe asekonya sogete nainde naseki babisa abantu banyagosira na kubatamia gochi Nairobi omugaka VINCENT naye gwegose abana baye onsinkyanda 12 maiga yababera bagotigana asege kabono niga makweli abaretiramo Ripoti ya Ndizi TV kuro chinsemo cha Kyogoro imeye kaunti ya Kisii literana nchenkoro kwa VINCENT ONYANCHA na gotigana roboti rogo ichanu moncho murigeli bono togo soko cha roboti ronde kyombe kyaba Gusii Culture and Development Council ni bono kyabirigo kuruko boli go cha sabana siasa ko ene kibuna gotigana bana mangana ngite siasa ane kro wikirana aseme yega ayama tanga kolengana ne kyombe kina wege turete yabagaka niga batebire buna gati yabana siasa samatuka bangaiga barokane koleta chibura burune saka yokurutirana mangana aseme yega yamatanga nige kyombe kine turete yabagaka batebere yabana siasa ne kuro
ase kaunti ya Kisii kone ngoro balisku kuchasinya gusira ekoro wikira na semenyega yabatanga na wikira na asokuru amagombo na gotugutera ramangana arengete siasa nigo aburi abana siasa go chamo na gotigana mangana siasa ase chinsemo chimeyega yamatanga Rao tuachire gukwana igoro ya mangana akogenderera se emekutano yebirero abarai bande baitu bande tari bonsi bande bachicha batagite kusangiriwa n'abantu baito abande bachicha batagita marieta amanyekane kabisa abande bachicha se siasa awao ayanara tuacha gukana ngaki ngo tigatosikama amatanga tigatosike amakweli tigatosike omontoria okwa tigatosike abanyana bali batigara amazisi abataba kerwe ngana gasareka igaba kiango igo aserero tuangire na nde tuangire kabisa na enda mangana yango bono iga ngo yasabira tole 20p goetera bona se ebuko ya nyasaye nyene ngo saberuara mangana yanga nyasaye tokonye arugati yeito omolembo. Finally, to arrange for a meeting to meet leaders individually so that they give us the insight what they have. But from the elders, from funerals, watoke kabisa kwa hiyo kitu. Wache wakuje kulia peke yake. And some people come there to say they have brought money. We don't want that money. Kuja, lia, enda kwako. Ikiwa nataka kusaidia the believed, give them silent or give them openly without engaging people wakupende kwa sababu wametoa pesa. Na boigo company ya Kapili Limited tukuliane ya cha kubwato ka marioga yora konya go itagate binto biriko irarigesaria bari migotanyara go kina anemono sabali mino yote bate yabuna marioga yuniga konyara go konya abari mukonyara ko endra nerigesaria abo na konyara kwagera rigesaria abo chinse 24 gekorengani gwa na mariogo abo tambe korengane company ne gate biruna wetera sa marioga yo bari mbanyari gukina rigesaria abo unomurikito Miruded Mumanyi agotomanya. Bono nigo abalimi imensi ya Kenya anene mono kurwa orogongo rwa Gusii barine kibakwego kelia AMAYIA yokolenterwa eliogo elirigo konya goita amakonde eke monyo gati ebinde ebinge nse chinsa emerongo ebirinaye kolenga no muteneli kurwa ase company yo ya mariogo ENSA nigo atebire eliogo elio nigo lireligia na indentiribu ati chemical kendi gyonsi ikyokera chiego saliri roba ekiagera nigo likoro isigwa gwetera emete. We've just launched today in Kisii. We're working closely with our partners, the distributors. Distributors will be supplying all agri-vets so that we ensure that this really wonderful product gets into all agri-vets and is available to all farmers. This pesticide is zero residue, 1-day PHI. It's got a very high efficacy on a very broad spectrum of pests. It's got zero residue. It's got no mammalian toxicity, so it's safe for humans, it's safe for pets, it's safe for the environment, and the real kicker is that this product is being sold to farmers at the same price as the cheapest chemical insecticides. Nigo bateba ubuyobwe lyogelyo gochase abalimi naseba igo basemya abalimi chinchira cyo gutumeka elyogelyo. And the product has more benefits. It's a broad spectrum insecticide. It kills all the common pests that our farmers are encountering in the farms. It has zero resistance. And we have so massive benefits on this product that we hope the farmers will adopt and use in their farms to ensure that the food that we consume is healthy, safe and very nutritious, to ensure that our future generations are protected in terms of whatever we consume as a food that gives us nourishment in our diet. Gati y'abalimi abo batumire elyogelyo nigo bateba ubuyobwaye ase ebimeli byabo ansebaganya abalimi bande gwesonanya asobotumekibwe elyogelyo ase ebimeli byabo. Abagusiba mintu na batubugate meberenga niga toli diusi toli chingeni togo esimekera mugondo ndani
to amarioga abantu aba bakoni babwate biashara bye chingeni so that chingeni echi chibe chingiya twali goje mebere yaitu buya nji to affect asemebere kona ari gosaba buya mono umusongo jira otokonyire otorente ryogo eria bere ligiya na litumekire naende ngokolibiya lirasi esukuma yane ngosirire lya siride bintu bina chia feeds naende ndo chia matokeo na mayale ngo advice bali bonds piba bategete ko litumeka elire ready available affordable naende elire pocket friendly na boko linyora sirigo lirenze ende kora litumeka singa kientambe na bora ra matokeo mfu kule katika hiyo kilimo ya mchele kuna green hoppers zilikuwa zinasambaza hii ugonjwa wa yellow motor virus. Hao green hoppers wote walikufa na hiyo kuna nikusemekana hiyo ugonjwa ni kama imeisha nikitumia hiyo dawa. Ugonjwa kama ya kanza ni kama tumeachana nayo. Na ningehimiza kuambia wakulima wacha tugeukie agri-pest kwa sababu hii itatusaidia kwa mambo mingi sana. Kuripoteria igetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Na gotigana yono mwancho murigereria ni gotokumerekera chinsemo chindaria bakago korekana umurai wense William Samuel Ruto ni gate birebono emeroberio yoko bari kemeremo abasai kurwa sense ya Kenya ni gobono ebekire boikirano na sogote yabuna niga amabagaini so milioni aroro kurwa serikali ya soko baira basai chisco eriko nyara gokoremeremo kurwa sense meyo gokona lichikolia rokurwa se county ya Nyeri tinga gichogo cha kyobaga chiwe chinyombo chiri garianso go affordable housing Ruto ni gate biribuna emeroberio yoko ne kyabasengo balemeremo nechikonyara kogendererwa chinsemo chonse gasense ya Kenya na komochi abali bagenderete kwamereria emeroberi yabegatyo ko irabasa isiko yense ya Kenya asogo chigokora emeremo. Tuko na nafasi nusu milioni ya export ya labor ya vijana wetu waende wafanye kazi ngambo, watuletee pesa tujenge taifa letu. Mimi nataka niulize nyinyi vijana wa hapa Madira, tukipanga kazi mpate kazi kule Marekani mutashindwa kwenda kufanya hiyo kazi? Nimesikia mtu ya opposition anasema ati mbona rais anapanga ati vijana waende wafanye kazi nje. Sasa mimi nataka niulize, si tulikubaliana kazi ni kazi? Wewe ukipata kazi hapa Madira si utafanya? Ukipata Nyeri town si utafanya? Na Nairobi ukipata si utafanya? Na London ikipatikana si utafanya? Na kule Berlin ikipatikana si utafanya? Sasa huyu mtu anasema ati hataki vijana waende ngambo. Ati anataka wakae ndio wakipanga maandamano waende kwa maandamano. Sasa mimi nauliza wewe mtu ya Nyeri, yani wewe uache kazi ya kwenda nje ya Kenya uende maandamano? Si hata kichwa yako itakuwa imeharibika? Ama namna gani jameni? Mnasema tupange hiyo kazi isonge namna hiyo, tupange na hao wabunge. Na mimi naambia hao wabunge, sasa sheria ile iko bunge ambaye ni ya housing, ile kotini ilisema tupitishe. Tunataka by Tuesday iwe imekamilika. Vijana ni wengi wanataka kwenda kufanya kazi. Si vijana mko? Si mnataka kazi? Hebu nione wale vijana hawana kazi kwa hii mkutano. Sasa wewe wa Mumbi, ukienda kungedhia huko bunge na hawa watu wanangojea kazi, hawa watu watakuzamisha. Si huyu jamaa apitishe hiyo sheria asubuhi? Mnampatia amri apitisha asubuhi na mapema na awache maswali mingi, ama namna gani? Wale wanasema sheria ipitishwe watu wapate kazi nione. Very good. Yes. Sikia wewe wa Mumbi, wanasema amri ya wananchi ndio amri ya Mungu. Si ndio? The voice of the people is the voice of God. Tumekubaliana? Vile Aboigo chinga kicho murebwense William Samuel Ruto ni gate birubuna enseni gebwente gokini wana kwegendere gwetera sebango kurente ya sama kabeso ni gate birubuna kubwatekana no burayibwa yo kabiro murebwense Mwai Kibaki ni ga ari gokiniense gwetera senchira yebango engana atebire ya musegetire ne ko kibune bango nkuru egwere niko chinga kicho Ruto nyare komochi abali bagenderete komo segetane muno asoko nyara komugikiria igoro yokuruswa kwebango kurwa saba Kenya eriko nyara gwikirania magendera sense ya Kenya ngana tebirubuna yarachiko gendera gutumeka soko nyara gwikirania amagendero. Sisi tumejifunza kutoka mungwana anatoka hapa Nyeri anaitwa Mwai Kibaki. Yeye ndiye alituambia
Nchi haijengwi na madeni, nchi inajengwa na kodi. Hivyo ndio Kibaki alituambia. Nyinyi mnanielewa? Mnataka tuendelee hiyo barabara ama mnataka tuende Kenya yetu ipigwe mnada? Tumeelewana? Neguo kabisa. Neduraiguithania. Na gotigana na yumo bunge Kimani Ichung'wah ni ganyarire kumonekio muri Bwense William Samuel Ruto abuna sebi karubye bunge byeri tukore Jumaine kiego chamba chikumorekera mono igoro yo wetiko kweli chiko ase ogwaga chosobwaga chibwe chinyomba chibono chimanya kantefu na affordable housing. Ichung'wah ukwana bagakurwa se county ya Nyeri maiga yo kubwatira na muno muri Bwense so kirana sensemeyo Ichung'wah ni gatebire buna obwaga chibwe chinyomba bweri godirianse ni gobana aranyara gokonya gati yabasaye kwenyo remeremo na ba mucheke gambero maiga jogo tini murobiri ywa segeka na boni gate bira chiko bori abunge bande konyara ko bokengani yo enyare go itigwana ko bali chiko iri nyumba chirigo rianse go affordable housing chigendere kwa gachwa sense ya Kenya. Amedhibiti uchumi, hajadhibiti. Si umeona dola imeanza kuporomoka? Si ndio inaporomoka? Si ulisikia wale watu wa sufuria walivaa sufuria kwa kichwa? Siku hizi unasikia wakiuliza unga. Si unga bei imeporomoka? Mafuta ndio hiyo bei inaporomoka. Dola ndio hiyo inaporomoka. Na uchumi inaendelea kuwa dhabiti. Mtaendelea kumshikilia. Ndio sababu rais, nataka ni kuahidi vile tulisema. Ile mpango ya housing yenye umeanzisha hapa Nyeri, hiyo mpango kwa bunge siku ikifika ya Tuesday next week tutahakikisha ile affordable housing bill yenye iko kwa bunge tutapitisha ili tukupee sheria mpya ambayo itakusaidia kukusanya pesa ya kuendelea kuleta ajira kwa hawa vijana wa hapa Nyeri na Kenya. Adwanye wemo kwa danaka mone mawira. Deo tiaugira wira ni wira. Kazi ni kazi, pesa wapi? Pesa mfukoni. Si rais ndio hiyo kazi anafanya? Aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Sasa rais, unasikia wewe ukiwa mtu wa site, ukae hapo kwa site. Na chinga kichwa igoma bungo kiharu ndini nyoro ni gobona abereka okwane na gotagimere obelio yomora Bwense William Samuel Ruto anamona soko kinyamangana alengete uchumi korenga no mubungo yo ndini nyoro igatebere unambagendere kubwatera na kumusiro muri Bwense ne kurwa sorongo rwa Mount Kenya erikone kiruto ngo ikirania roko ni kwa ko kinyamangana alengete uchumi na boni gatogirie okwirana nse kwa maguriye binto gati yabo no bosie egenda teremba chikubwatera na serikali ya Kenya kwanza erikonyara kwa nkurubara magendero na wikirani chira chiri babete bakolego cha Kenya ingakie chikambeni umwaka wa 2022 kose 2022. Ya kwanza na kushukuru sana kwa sababu nimeandamana na wewe for the last 2 days. Na umekuja hapa hii Mlima Kenya na maneno umekuja kufanya ni ya miradi ya kusaidia hawa wadosi wetu. Lakini uliruhusu niseme hivi Mheshimiwa Rais. Hata kama nimesikia wamombi saa ingine na kusukuma, Rais, nikubalisha niseme nikiwa hapa nyumbani pia, hata wewe unanisukuma sana Rais. Niwaambie nanisukumaje? President, mimi unanisukuma na nafurahia. Tukitengeneza budget, ulinipigia mwenyewe na ukasema lazima niweke 4 billion shillings ya wakulima ya kahawa. Ukaniambia lazima niweke 7.2 billion shillings ya fertilizer. Na ukaniambia katika hiyo fertilizer, hata fertilizer ya wakulima wa majani wako hapo ndani. Na mimi najua wodi ya Magutu kuna wakulima wengi wa majani na watasaidika hapo. Rais, pia ukaniambia niweke bilioni 2. Wale wazee wetu, wazazi wetu waliandikishwa katika pesa ya wazee. Ukasema lazima waanze kulipwa from next month. Na ukatuambia kabla tulipwe mshahara kama viongozi, tutakuwa kwanza tunatumia pesa ya wazee kwanza wanapata kabla tupate mshahara. Na ukasema hivi, hawa wazee mara mingi wanaenda katika bank kutoa hiyo pesa. Ukasema watakuwa wanatumiwa kwa M-Pesa. Mtu anatolea nyumbani aondolewe gharama. Si hapo ni sawa? Na ya mwisho rais wetu, wewe ulituambia utakarabati maneno ya food security. Ukatupea fertilizer, bei ya unga ikashuka. Wewe ukatuambia hata hii dola inaenda juu. Ukatuambia wewe uko na policies mzuri na shilingi ya Kenya itakuwa strong. Mimi naangalia maneno ya dola na shilingi na naona rais wetu kabisa ulikuwa unaelewa. Sisi tunashukuru wewe sana.
Na mwaziri Paul Ndwime Kithure Kindiki ni gatabira serikali nibigete mu roberesene asoko ni ngonya bale gotingia mangana renge toborende high gasense ya Kenya muno chinse mo chiri bosagani bwa rokane komenteka anasa matuka bwango gochinga kichuba igoni ganya reka gotewa buna gati ya marwa tancheri ngati ebintu biri bikwirira ane mo bosagani nabo igono bosari konya komenteka na achinse mo nigo Kindiki atebira serikali bone chigo cha kubunya byo botinde asoko nyara gosiye kimo bagani eliye konya marwa tancheri nabo igobono konya kwa kabiara abaingia marugia ta asebinyoro egenda taroche kubwatira na bwatani bonse kurwa sensemo ya serikali na kwa neki muna marwa tanche ni konyara kurigigwa na abantu ko bekubiara ko mukurige tambokero kolengana nelichiko. We had already assessed in the Ministry of Interior, and we had identified the sale and consumption of illicit and poisonous drinks and narcotic drugs as a security threat. However, looking at what has happened, it is our view that this threat of poisonous alcohol and the consumption of narcotic drugs is a serious threat on the same level as terrorism and banditry. And therefore, I want to say that starting today, the government is going to declare a countrywide operation on all areas of our country where our people have been imprisoned by the consumption of dangerous drinks and alcoholic drinks. And that operation will begin immediately. I have directed all the county security and intelligence teams across the country to convene today and bring a roadmap which will enable us to carry out an operation to make sure we save those of us who are still alive before we have an incident. Na emisa ya bakure nigo yakorekana ase nsemeria ya Kirinyaga kubatikana n'abantu obono babete bakunywa mu rwatanche iri konyara koirera abantu gosirwa mabugabo baroyo orengo amate 15 babere niga abantu bande batataseri tukolia lero bane kyo gosirwa mabugabo gati sebatatabo no yo mu yukonyoro okoire mago yokunywa marwayo oyinero sirwa mabwa ye koirera abantu abwe kabante merongebere oyikirabone gabasirwa mabugabo mago yokunywa mu rwatanche iri nsemeria ya county ya Kirinyaga nigo chinga kiechimisa yakurwa sobo mwasoko nyara kwenyera rwasire kumabwabo nabo nigo kuburi kwa roho cha serikali ya county ya Kirinyaga kwandeko korero botukibwe imehigoro ya marwa yo maiga y'abantu abugosiria ubugima bwabo. Leo tulikuwa tunaomboleza kifo cha vifo vya wale ambao wamekufa baada ya kunywa pombe haramu 15. Hivyo basi tulikuwa na ibada ya kuomboleza pamoja na watu wa familia zao. Na tumekuwa na ibada nzuri, ingawaje imekuwa na huzuni mwingi kwa sababu ya jinsi hawa ndugu zetu walivyoaga. Naona imetuachia hasara kubwa, na naomba serikali iweze kusimama, iweze kumaliza hii pombe kabisa, kwa sababu imekuwa pigo kubwa, kwa sababu hata wale wanashughulika na hii pombe ni kama wameshindwa na kazi. Kwa hivyo ningeomba serikali kuu iingilie kati hii maneno, iweze kusuluhikia hii pombe ambayo imetuacha sisi watoto bila mzazi mmoja, na pengine wengine wameachwa mayatima. Mwanchumurigana mange bono hagenrete go korekana abo ndo chuko kumanyigoro yo mu MC bwe ward yali ya Ligoma anemono ekera aja abere go kwana abantu banyare go sikukuna chokoro tweke gambero igore yansemeria ya keroka boy gaboro kigwa bangari tukulia rero bono banyara konyora maegerio anenchera bakonyara go charchiko chiabo maiga yo gokora matemu abo KCS mulikito juri kerubo na agende tukore roboti ro ekero polka pokara agende tukore roboti igoro yo mu MC bwe ward yali Ligoma
omusikenya mbega gisesa ekera kwa nigoro ye kigambiro amonanda mange ayibono agendretse gokorekana yuntu cyo kumanya sebiro tori tambe korenda sebono gotagate ko ndo mutumo komoke tokirina omwancho murigeria cyo kumanya mange anemono asebiro bibiri abye chigo so dizire kana 30 tondo mutumo komoke korina tore asenseme ya kabere ye studio. Ndizi TV obwansu bw'omugusii kwikira bono ayabona omwagachi kwamanyira eduka okugenda kujya ebintu byose biri gukorera emirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cy'okwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire babwate chibord buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enoti sano nebire, EYEMO kianda, inye isano, enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyumu chukisi nige ukumanyebuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babwata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council GUSENEC asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwatoro sagiaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisii Gose oa Kisii miase namba enotisano na ibere EYEMO isato marakabere EYEMO enotisano Gose enotisano na ibere EYEMO isano na ibere enoti marakabere isano na ibere isano nemo Gose enotisano na ibere isano na ibere kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Ndizi TV obwansu bw'omugusii.
Emarago bengi ogendrete gotengereta seni kiandi vitino mekwe manyia magikuru ensemo ya studio A nere VINCENT ONYANCHA tiga bono kwa nikuru ensemo ya studio B ensemo ya amangana AMAYIA yechigo sori bita batambe chiretera nende mo Steven Captain 001 tocha kamangana AMAYIA yechigo sori korwa se chigo sori chechi secondary abasi chigo sori chia etamu entanga ni chacha kira se chinsemo au ase ekerengo kirigie chizone tokogenda sensemo ya getembe zone nigo chigo sori chucha nyara koba chigo sori gurit kuregoro nilit kuri alera se chinsemo chia Kisii school abasi kongana varigani abana bo mwakoyo boro kirio mokyo mwana ase chigo sori echo ase go sori ya handball eskuri ya Kisii school amona nyanchwa boys na baraske bosio kurwa getembe zone na gosoa sensemo area sub county. Sasa leta Sauma Legero organizer getembe zone. Ase michezo ya wanafunzi wa secondary karibu yanste vitukoli igoro. Ese vitukoli igoro mtu watu cross country ya retobia handball boys and girls tukakora vya ase lero tubate michezo ya maminyako asa wanafunzi tuikire nusu tuamia kero ikabona ile michezo for 100 meters tukakora girls and boys kuba karibisa asogocha kwegoke akara tokorige ikuru myaka yetire kuru mayaga ntura ikere biwango tu awate before corona lakini kulingana na last year na sai tuanyoe ko imoka kwa biwango asa wanafunzi ba participate the endurance abana nkoremera libari nande kuminyoka emirimo y'emitano last year nto abwate abana bange bakomyoka emirimo y'emitano yakora mbagwate masaisa wikira bono iga ase ogosire tubantukanywa na athletics Kenya na handball federation ukabona iga michezo nigete na Kenya Secondary Schools Sports Association eyo ka handle na principals with school ase bono ukabona iga ase michezo yetu akor ndero togo ko manyanga kwenda ogosira no kitwana ogosira saba bali ba participate asaba bali ba nyara ko gagotenene Kuda watani vechi kwa sori kuruense ya getembe zone bakoboli ENSA kiombe kerigia Kenya Secondary School Sports Association kesha kwa kibino kubata nanko bakorogu ikiranu kwa kibino chiko sori chata mwancho mwakoyo chabere chingi kiranu totera singa ne yuyu rengete chiko sori chechi secondary chacha kirase vene meachinsemo au negaba bwatani abukoruense ya getembe zone bago keire obogo sori bwentundeye abwase omobwatani kuruense ya St Augustine Otamba Girls anyareko baga kwene kyabene bune skuru yaye yagendere gukora bya sensemo yechimbero unabere gukora kurwase myaka ya magega Nencha samarita ngoro kwa Mirere Orfa ngoro skuru yo Otamba Girls ere gotoka se sub county ya Kisii Central ogetembe zone ngoro se skuru ya ne twagwate andipo girls twagete igoro tugatuka post number 2 alafu ase athletics twagwate all events of which you know that Otamba Girls re champion from Kisii as a triple jump already mwana itone roga number 1 as triple jump na long jump alafu twagwate chimiti chinde chi event chinde like 5,000 3,000 na ran twagwate na first kororo as chiko sorry kero kende mono shida twagwate una bali ba gotenene na chiko sorry ne no finances chibesa tware wanja tonyoro gusira kuri City Federation na AK na maybe handball federation alafu na awakesha ngonte mabadi sana that is our kesha party maybe tware gusaba bokonye ase keroto kora chigotori chiga tonyore to gusirwa na ntuto tenile tichiri Faris na chikoch asa marieta ngoro kwa Philip Masanya chino mwarimu nareta abanafunzi iga sama mnyoka ya rero nimbwata abana bako mnyoka ase 1500 na nyarire nkwiro mwanafunzi oyo MOSE sub county kerenda ateba aba minto batateba bari mba togosomina barabu keringa skuru chaita mana baiboli banyare bako abana libaga banyare bako enderera ibiye webiga baire twarorira abana baito bwate potential nene banyare bako eguribaga nande anene chiskuru chaito chibali baga in terms of chibesa rinde betonyare ko to kwire michezo itase Kisii county mutwe
Nyarauna chigoso chechi sekendaria sechi nsemo ao mwana sorongo rwa Gusii Kisii County Nyamira County tobe to kwenekeri kibuikano ari akorekanire banyangongo kia bayia turanyora somwa koyo na ntogotebuna kiranyare ko bakikwendera sechi kikire bosyo turachora chigoso jekengo kerigie chi sub county au konyara ko baba kwamirania konyara ko baba koligia obonyankongo omwanchi muri na mangena kwa ntikorwase message chigoso rinyora litkuryankyo etimu ya Shabana FC asegetigia Police Sacco Stadium mbanyare kwa bakogenigwa ne timu ya Police FC asegosoria entunda ya kabiri gusa second leg yeli ya FKF Premier League yagosorira nyare kwa yenge njase egosorira seginyura bune stemo ya first leg ego ENSA media na udinga wa stadium etimu ya Shabana ya chete makali yegure ya mwamo ne timu ya Police FC ndoranda ke module kera base Shabana ase Police FC kirebara gosori ankyo uchakira chinsa ikomi andake egosorira nyare ko bage kogosorirwa asensemo ya Police Sacco Stadium mwanchureri amange tusange ko ensemo cyosori ko chise tugonda sebono nyare ko batukorera ensemo ya Studio A VINCENT Nyanja tebinara liande toraroye ko chinsa isato. Biamuno captain number 001 Demo Steven kurasa nsemende ya studio so tomanya mange gore chigosore namono to kuligire timu ya Shabana mwanchu muligire nchiragende to kole chigosore tali mangana ayo mukanya na nsemeli ya chigosore kuna nsemano mwanchu muligire na mange kubatikana ne bironga ntire yakiro musumari ga kuri koraga isato chiabuto chiabona margo mwanchu muligiria to chikumulekerane mono igoro yenkone ya MMC bwe wodi yeri gomanya mbega gisesa igoro yoro bebero rwensemelia ya keroko gatianda mange ayubona abereka okolekana asenchira yeli bombye mona soko chara kotengera Ndizi TV bonso mu Gusii tobwateranere connect chibichambo nili ya wikira senchira yobo karno igakero ko Petra nira Mokeira kerekele LYDIA MOSE akoyeretera gwetera somuno wimanyira nsemye mtandao Facebook Ndizi TV News Digital na bagensemelia YouTube tunyarobu na Ndizi TV tobase kwa base website ito www.ndizitv.net onyara yamo na yanda mange tomrani sato buna botambere tera na nchinkuru ko VINCENT ONYANCHA.